Lava, mama daj mi ovu. Da je slika lava. Da slikaš? Koga? Lava i tu Mifi. Mifi lava? Kako ti znaš da će tamo biti lava? A daj mi ovu. A je mama rekla da to nije za malu Mama djecu? slika. Malo ćeš slikati. Može jedino ako ćeš mamu slikavati. Može. Znači se kaj i tato ima mamu Ljubav... i Bartolu. I Bartola. Sve ćemo to slikati. A šta si mi rekla da ti mama da? Šta, da ćeš žo? Šta si mi se rekla? S čim bi se? Šta bi se na rančama radio? Žonglirati. Žonglirati ćeš? A ko žonglira na rančama? Di se žonglira? Pa u zrak. Pa dobro, u zraka. Di to rade? A to tu gore na nebu. Na nebu se žonglira. A ja sam mislila da je to u cirkusu. Jer to u cirkusu žongliraju sa loptama. A ne to bacaju u zrak. U zrak bacaju loptice, a mi žongliramo sa... Na folije. A, mi sa lopticama od folije, tako je, bravo. A gdje je ta folija? A tamo negdje u tvom šatoru, ne znam gdje su završile one balotice, eno jedna vidim, eno dvi u šatoru, vidiš kraj reketa. Je li Ljubo? Ljubo moja. A gdje ti je mama bila? Na nekom. U Zagrebu. A u Zagrebu sam bila, šta sam radila? A ne znam, bit će papiri neki. Neki papiri, je Ljubavi, papiri od stana u kojem ćeš ti živit kad budeš išao studirat. U veliku školu. Kad budeš išao u veliku školu u Zagreb, onda ćeš živit u maminom stanu. Dobar je sok. Dobar je ovaj sok od jabuke, sviđa ti se, jel? Šta bi sad mogla raditi? Tik-tak. Hoćeš meni ostaviti ovu polovicu Kinder jaja? A neću. Nećeš? Ja sam jednu, a ti ovu. Je, ti si jednu polovicu, a ja mogu tu drugu. Ne? Ti ćeš obe. Pražđino jedna Ja sam mala. tu malo griznija. Vidim da si ti tu malo gricnija.